Teni chinda chuchi ki tse nyu sarru ki nyingyab tu yaga ki kesa tilir ten shebe IIC tine khantu geji sarkan dami nangtu chale nangken ki yaga sargoy tunzo ki kuti wo sikyong pemba sirin cho tang yaga ki sargoy bata tsobabu mina nishu kor shik tang pyo tang yakarna ki netun kola lengme tang tiwa tilen ki lerim shi konzo na yu batar kapter sargoy ba shiki kama barumbuchi cho debe lo nyi ne sanay khantu chibgyur kyang yu ba khase me batang yaga shune rumbuchi cho yaga la chibgyur yongtab nangi yu batang kamabu rumbuchi ne gegab shengi mise ki chage she yube kola nizu mangda tunshin yotab sikyong cho ne kamabu rumbuchi cho yaga la chibgyur yongyu tela yaga shungtang kadur nang yotam she kandi shukab. The Indian government is very keen that Kamapa comes back to India. sikyong pembatsari cho gi gyawang kamabu rumbuchi cho gi kola yaga shungtang kadur chung yu batang yaga shungne kyang kama barumbuchi cho tsuru yaga la chibgyur kyang tobe tukdu doche kanang suwa ma se sikyong pembatsirin cho gi nganzu nguyne yaga shungi gongpa shecho tang kama barumbuchi cho gi gongpa shecho kanyin cho nyi wala detu ki samba tabu nang chokba nyensan shu yu che song songwa tang tishin dilu rumbuchi cho gongge ke yube gengi chinang ki misu shikdang jete nangyu tukdu nangi metab lo jime pyogi losa jela mato rumbuchi chodan jete yongtab meba kale na song. I offered was that we could be the bridge for me to convey the Indian government's concerns to Kamapa and Kamapa's concerns to Indian government. But Pyumi tikzu ki sikyong pembatsirin chodan lendu tiwa tilingi lerim te kab shenyang sargoba shiki sikyong chodan tade kyagar ki shungzin tan dewa khanda yube kola tiwa pyu songbe te kalendu sikyong chogi kyagar shungne pyo la hajangi karin chimbu chagi yotab pyo dan gongsa chogi nedun tsobe nedun khanda shik yinrung kyagar shungtang konor miyongwe chedu kyagar shungtang chese nangse nangi yobatang kong sikyong ki token shene tabar kyagar u shungi deyu neyu minatang turim punje tang dewa yak taju yoba ma se kabri lamdun shu gone la lamdun yang shugi yobe kyagar shungne kyabgyo yabu yoba suna song. we maintain a very transparent relationship with the Indian government at the top level. shenyang teringi lerim te tone sikyong chone pyodan yakana gi nedun ta tebe kola kalena butu gyana gi sinjin Xi Jinping dilu chi ngabe nangdo pyo nangdo lebechi sangjo gi gyo kangyang undu mebe pyo nangdo tamra dang zara gi nedang rangja yimba tang konskem gyun chimbu cho gyana du nisi su chibyur tang pyo gi nedun tola dumde temi la madebar pyumi dikzu ne tabshi gyu macheba nangju chosem tembu yoba so chong yoba re nezu kotong wanga arilungti kangi dili sane sagoba tensno sangi